Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong. Na marga jingbom itu bat ka jingbom Synjuk jang ki babun ki brio ke sarkar. Hakapai day bat ka Jingeh ka baki Rangbah Shnong ki Kynduh bat ki kam Shnong hakum kini kapor wak sarkar kala penjari ki kendan an bat ka Jingeh Shnong. Ki Rangbah Shnong hapo kalama ka Synjuk ki Rangbah Shnong Umroi Umïam area. Kila lum sendan dak Jingeh lang haka khatlai terik uyayong arjar arpau ban penpau ro ka Jingeh ka baki nang yalam Shnong hakum kini kapor babun kiri ka perthai kidang yele bani kon persya yaitu kunyang jingpang COVID-19. Agatai Jingeh lang bekerja nak kaliang ka Synjuk ki Rangbah Shnong kila Umroi ikarai bat kawi ka Jingmut ban bo ka Jingkerpan haka Deputy Commissioner ka Umroi District ban itu kerpang bat ban pei ka Jingeh jongki kumbaki nang yalam Shnong kidon ka benta ka bakrau bat ki Richard lang kasalang ban la mentek lakam yaitu kunyang jingpang ban sapriang na wei brio sha wei pat da ka ba ai ru da ka jingtho sha ka DC ka Umroi. Hadirin ba hadirin mengelakkan salibha kini ke Jingeh kemau persal COVID-19 ti kidon katok ni ki Rangbah Shnong ke bala penpau ya ke Synjuk dia namar ku bangitip ba ki Rangbah Shnong ki ki wei ki Richard ki ba ai ki gaman ki kediang ba ni tere rangkat bat ki bos sarkar hak di ekon bat unde ekon uni coronavirus te kidon ki Rangbah Shnong ki penpau ba kidon ki brio dan ki officer sarkar ki lek bom Synjuk ba lek bom itu ki Rangbah Shnong haki bakung kini kepor tiga ni ke Jingeh bom Synjuk ya ki nang ram Shnong kala penlong ya ke Synjuk ban sim ya karai bat berkerpat ya ki board district kamtam ya DC pensim kia halo kali dak ba ai tip sabarok ki trak saka bagi mdei ban lek bom Synjuk ya ki Rangbah Shnong ki bolong ki nang ram pat ba hakum kini kepor ka ba kejala ka dak kasau kesian tidak ada nak yang ki beri sarkar kim nyokor kajing puni order dari sarkar hakabidi bat ki Rangbah Shnong katum ka order nomor health kendai pesau ada arfo dated kat kendai April ada arfo ke sulong len egai namar ba ka sulong kamkai no bat kata kajing ong jengki bagi Rangbah Shnong kilong ki research tang ulang salang ka sulong kamkai tika ba arfat ki pulit loni ki magistrate Pynsngew ban pediam ya ki jingtho lani ki permission ki ba ai di Rangbah Shnong haki emergency case kumha ka balik sim dawai na ki sub center na ki CHC bat PHC kum kini ki jingja ke bekerki ladang up ya ka permission na video kabuk ka Jingeh ka bakrau ki pagba nang Shnong ki badan hapaden ka sistem ka jingpang sistem haki di kiski ki badan ka ki jingpang Shnong kawi pat kamat ka bana kalyang jungi ngeliarai kalong bana kalyang jong ngi ki Rangbah Shnong ngi kerpat ya DC beran-beram jaga Umroi district ba in pelat no ya ukhau na ka benta ki nang Shnong ki bom dan reserkat dan ki bom dan hak atup SECC katum ki list ke ba ki Rangbah Shnong ki submit lengba video jang ka bhal bom bola kau sebasa apa namar ba lengba ka jingdon jaga ni ka phakang Shnong dan ka lockdown bat ka jing penjari curfew hak district hi para koi kalau bu Jingeh ya ki nong trei bela jokat ki bela trei ya ki project jangka MG and RGA bat kalau bu Jingeh bakin lek saya ka pisa bai trei ki jangki ka bodong sa ki individual account kunta yang menta support ai gepa di DC ai bolong Kynduh jangka district bahkan ni ka por ba pakang Shnong segede bat ajungut bakin skopha ban pelatno ya ka pisa jangki haka account jangka VEC lani PEIC haka baki chairman bat secretary kilek ban se bat ban sampat hagi Shnong kau jangki kani kanyara bagi pagba kinom ya lektungian kinom penkhaknya ikibang hakung kani kapor kabang gidan kamban le ya kata ka social distancing ding kermen ru ba nakalang jong EDC yang simkia haka bide bakani ikentu ba yaki staff jangka DIPR habaki one eye di jingtu na jangka sarkar kilsgo baban yang haki dong kilat babakin rung segi Shnong kitau kenang upai ba uyo snow unyo ban yo snow tikena ya ke jingpen bana jangka sarkar basa ko wei ru ka bagi kwa ban pentip yesgo dia subon hakawide bat ka hakawide bat ka jingbom don jongki ambulans hapo CHC Balunggong
dang men haka si sejan ni dang yok ban phone ya kawan jure kemala bathak ak sarkar den rai hadin katok ne por kila juba ban penkit ya kinong pang nang ni dapat Shnong jungi kim don ambulan tindak kata hakum kan ni kasau kasian ni kerpat ru ya ka office jang UDMHO nang po ban sgobha ban penbiang khambun tuli ki ambulans hapo CHC kenang bangila ban yok ka jingra apa por ka kerki tenang ta susu hakum kan ni ka por badang don kan ni ka lockdown ngika ban kentu ya ka office DMHO bakin penbiang ki dawai kum ki dawai supo ki dawai sakli bat kiwe ha ki sok center lani ki dispensary kenang bakan yarap ya ki doktor bat ki nurse kiran hangtu ban ais ki pagda ki renkam ya ki jingra ka bakerki hakani ka por ka badang don kenika lockdown ko ipat karai ko ba ngelikiran hakani ki jilang ko bolong haka khatlai terik nekalong ba hakum kenika por badon ka lockdown ki pagda ki badon hakani ka Umroi Umïam area nidak ki sgaudiau ba haka jakka ba kin songkhap haying ki apunong tamasa banik kai sikilung kiwa sekiwa bat haka jinglik kai ki apanya patharu gidoung gidoa tak karai ko bana kalyang jeng Synjuk ngisem kalong ba ngikirpa ikipat dak banang ni sekmat kidai ban ya songkop halayeng ban bakin buat ya ki jeng betak jeng sarkar nawar ba lada kilet sikilum kiwa ngi ba kadon ke jingma ka bakrau bat onde tak kata ki penduk jairu ki dok penat ki bodan hakiwa la kalong ko wa Umïam la kalong hakawa Umroi tina kalong jeng ki arpulai tili ki Shnong ngilesiam ya karai ko kata kalong banang ni sekmat ladang ngilap ya kita gibring ngihapan pistom bat ngihapan ai syaki bor jong ka ai te kita kilong ki jing ya keren ki jingi bat ko bakhado kabang lesiam ya karai kalong ba kat badang trikam ke ni ke lockdown ngikerpat ikitu ki beriu ki bodan jaka dan puta hakani ke Shnong ki jongi bayang entah ki skobha bani songsa chua sati sasor bekinongon hiar sini ki dong ki Shnong ki jongi wala ki dan kena ki jaka ki putaru ya song sapok sor kenang ba ngilak banile ya uni uknyang jupang coronavirus kita ki jingi kiran ki bana kaleng jungi ngilaya ya syem haka jingilang kolong haka halai trik menta ubena kita ku beli semua